Asocijacija pravoslavno-nacionalnih udruženja i pojedinaca iz zemlje i rasejanja, Srpska mreža, održala je u manastiru Studenici sa blagoslovom episkopa Žičkog Hrizostoma 8. sabor Srpske mreže. Na ovogodišnjem saboru učešće je uzelo 112 predstavnika iz svih krajeva srpskih zemalja i rasejanja, kao i ugledni gosti iz Rusije, Nemačke i Amerike. Centralna tema ovog sabora bila je globalizacija i identitet, ali je velika pažnja posvećena i problemima srpskog rasejanja, genocidu nad srpskim narodom u 20. veku i problematici novih biometrijskih ličnih dokumenata. Kao gosti predavači saboru su se obratili jeromonah Ignjatije Šestakov iz Sretenskog manastira u Moskvi, urednik najposećenijeg pravoslavnog sajta na svetu, otac Petar Dragojlović, sabrat Cetinskog manastira, jeromonah Timotej iz Studenice, Gregory Davis, doktor političkih nauka sa Stanforda, Kalifornija, Predrag Dragić Kijuk, sekretar Srpske književne zadruge, Simon Đuretić iz Ministarstva za dijasporu, Jasmina Vujić, dekan Fakulteta za nuklearnu tehniku na Univerzitetu Berkeley u Kaliforniji, Jirgen Elzeser, novinar i publicista iz Berlina, Slađan Mijaljević, urednik časopisa Istina i jedan od autora na radiju Svetigora, Aleksandar Pavić, politikolog i dr. Branimir Jovanović iz Centra Tesla. U radnom delu sabora u Studenici izuzetna pažnja posvećena je iznalaženju novih načina srpskog povezivanja i konkretnog delovanja. Na telefonskoj vezi jedan od organizatora skupa Srpske mreže, Boško Obradović. Pomaže Bog. Bog vam pomogao. Hvala na pozivu. Gospodine Obradoviću, sada nekoliko dana posle skupa, kada sumirate rezultate, da li ste zadovoljni urađenim? Pa može se reći da smo prezadovoljni iz više razloga. Najpre što smo uopšte uspeli da održimo ovaj kontinuitet Sabora Srpske omladine koji su evo i prerasli u Sabor Srpske mreže kao jednog operativnog centra svih srpskih preduzetničkih inicijativa i projekata. Naravno u ovom nevladinom sektoru i među udruženjima građana svetosavskog i nepolitičkog karaktera, kako mi to nazivamo i definišemo Srpsku mrežu. Druga stvar što smo iznova imali preko 100 učesnika na saboru i svih srpskih zemalja i rasejanja, tu je bilo preko 30 organizacija i preko 100 učesnika, od toga što je poseban kuriozitet ovogodišnjeg sabora više od pola iz dijaspore, što do sada nije bio slučaj. Mi smo prezadovoljni odzivom mladih ljudi iz dijaspore, jer je bilo preko 30 iz Evrope i desetak iz Amerike, iz preko 10 različitih zemalja, što govori o tome da Srpska mreža širi svoje grane i ka srpskoj dijaspori, koja je jedna velika neiskorišćena snaga našeg naroda, kako je to uostalom i navedeno u povelji zaključcima sa ovoga sabora. Najzad, ono što nam je posebno drago jeste prisustvo ovako eminentnih gostiju koje ste vi upravo i predstavili svojim slušalcima, kako uglednih stranaca iz Rusije, Amerike i Nemačke, tako svakako i vodećih imena srpske intelektualne scene iz otadžbine i rasejanja. Ja bih vašem spisku dodao još samo i gospodina Nikitu Borovikova, jednog od vodećih ljudi Ruskog udruženja građana Naši, koje predstavlja verovatno najjaču patriotsku organizaciju u Rusiji danas, koji je također imao svoje izlaganje i upoznao nas sa društvenim delovanjem njihove organizacije u Rusiji. Tako da smo na neki način imali jedan sabor koji je u ovom trenutku, po našem mišljenju, možda bio jedinstven događaj u Srbiji danas, koji je okupio tako veliki broj značajnih imena, tako veliki broj organizacija i koji je imao, čini mi se, jedan svesrpski karakter kakav odavno nije na jednom mestu učinjen. Pod okriljem crkve govorili ste o očuvanju nacionalnog identiteta, o globalizaciji, o Kosovu i Metohiji, pomenuli ste malo čas povelju, pa nam recite nekoliko reči. Kakva je svrha ovog dokumenta? Da li je on na neki način obavezujući za učesnike ili su to smernice za buduće okupljanja i rad? Pa da, dvostruko gledano povelja ima značaj sa jedne strane da donese zaključke o svemu onome o čemu se raspravljalo, o čemu se polemisalo i o čemu se dogovaralo na saboru, ali ima i obavezujući karakter da to budu smernice za dalji rad, da u narednih godinu dana do sledećeg sabora Srpske mreže to budu neki zadaci koje bi na neki od mogućih načina trebalo ostvariti. Svakako smo na prvom mestu stavili pitanje Kosova i Metohije, istakli iznova da se radi o jednom nebivalom kršenju međunarodnog prava i podrivanju temelja na kojima počivaju Ujedinjene nacije nakon Drugog svjetskog rata i da je taj čin zapravo duboko i antievropski i duboko anticivilizacijski čin, ne samo prema srpskom narodu, već čin koji dovodi u pitanje čitav sistem postojanja Ujedinjenih nacija danas. Naravno, mi smo istakli da kao srpska omladina takozvanu nezavisnost Kosova uopšte ne priznajemo, niti ona za nas postoji i da ćemo nastaviti da, kao što smo i započeli, prelazimo sa reči na dela i da
nastavimo humanitarne akcije za opstanak narodnih kuhinja i uopšte srpskog naroda u enklavama na Kosovu i Metohiji. To je zapravo jedan praktičan i prvi dogovoreni zadatak, odnosno samo nastavak onoga što smo do sada radili kada smo sprečili zatvaranje narodne kuhinje u selu Prekovce u opštini Novo Brdo, koju smo između ostalog na ovom našem putovanju sada na Kosovu i Metohiju nakon završetka sabora u Studenici i obišli i posetili. Druga tačka bi bila svakako vezana za najaktuelniju temu, to je Haški tribunal i jedna planetarna nepravda koja se u ovom trenutku sprovodi nad srpskim narodom u tom apsolutno političkom sudu koji je izgubio svaki pravni kredibilitet i koji je postao jedna tamnica za samo jedan narod koji je učestvovao u građanskim skupovima u bivšoj Jugoslaviji. Mi smo, da kažem, istakli jedan politički stav, iako se dnevnom politikom ni naše pojedinačne organizacije, ni sam Sabor u celini ne bavi, ali smo istakli jedan jasan politički stav da je vreme za prestajanje saradnje bilo kakve vrste sa Haškim tribunalom i za zatvaranje tog suda koji prosto nije izdržao nikakvu vrstu probe i smisla postojanja. I sa druge strane mi smo istakli i da je neophodno pružiti svaku vrstu pomoći, posebno strane država Republike Srpske i Srbije, doktoru Radovanu Karadžiću, njegovoj odbrani pred Haškim tribunalom, jer ta odbrana zapravo predstavlja i odbranu srpskog naroda i postojanja uopšte Republike Srpske. Njegovo suđenje je zapravo suđenje Republike Srpskoj i ko to ne shvata, ta jednostavno ne shvata ništa u svetu savremene politike. Treća stvar je vezana za ono što mi istakao na početku, a to je za izuzetnu i neiskorišćenu snagu srpske dijaspore. Mi se trudimo da kroz srpsku mrežu okupimo jedan veliki broj mladih ljudi kao novih menadžera, novih inicijatora, novih vidova organizovanja i novih metoda delovanja srpske dijaspore uopšte i u tom smislu pokrećemo ideju Svetosavske učionice koja bi trebalo da bude jedan uslovno rečeno regrutni centar ili jedno mesto na kome će se ti mladi ljudi u dijaspori okupljati, gde će se obrazovati, gde će steći određene veštine i određene sposobnosti da bi mogli da preuzmu na sebe odgovornost za vođenje te borbe koja je danas ključna, to je odbrana srpskog identiteta u procesu globalizacije i uopšte asimilacije u dijaspori, ali i odbrani srpskih nacionalnih interesa i u otadžbini i u rasejanju. Svim ovim najvažnijim tačkama bi svakako trebalo pridodati i naše podsjećanje na značaj ideje Pokreta za život i zahtev da se svi zajedno dalje nastavimo boriti protiv bele kuge u srpskom narodu i za poštovanje svetinje ljudskog života, za promociju porodičnih vrednosti i svega onoga što je Pokret za život koji je upravo nastao u miljeu Sabora Srpske omladine do sada činio. Svakako, da kažem, onaj opšti operativni zaključak vezan je za samu srpsku mrežu. Mi izražavamo svoju podršku takvoj jednoj ideji i smatramo da je to jedna od najboljih ideja koje se do sada čulo za uopšte povezivanje Srba u 21. veku, da ona ima svoju veliku perspektivu i sve članice su se založile za dalje i uspešnije medijsko predstavljanje i promociju ove ideje, kako kroz zajednički internet sajt koji će od 1. septembra zaživeti, tako kroz zajedničku televizijsku produkciju koja će predstaviti rad svih članica srpske mreže i druge vidove promocije, da bismo jednostavno srpsku mrežu na neki način predstavili kao jedan moderan, savremen oblik srpskog povezivanja i delovanja mimo bilo kakvih administrativnih granica i bilo kakvih drugih problema koji danas postoje u srpskom narodu. Srpska mreža zaista predstavlja jednu mogućnost da se svi povežemo i da na zajedničkim temeljima radimo određene projekte koji bi bili na korist naše crkve i naroda.